The Goa Animal Breeding and Domestication Regulation and Compensation Bill 2025. श्री निकन हलकर पशुसंवर्धन मंत्री व पशुवैद्य सेवा मंत्र्यान विधेयक विचारण के पत्र प्रस्ताव मांडतो. Sir, I request to move that Bill number 26 of 25, the Goa Animal Breeding and Domestication Regulation and Compensation Bill 2025, be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारण घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य. विधेयक विचारण घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाल्यात. आतां हांव विधेयक सांगा. Speaker sir, the Goa Animal Breeding and Domestication Regulation and Compensation Bill number 26 of 25 propose to provide for regulation and breeding and domestication of animals and for matter of incidental thereto. Government reserves power to declare breed of animal to be furious animals by issue of public notice inviting objection from general public to proposed notification. No person after issuance of notification shall domestic, breed or cause to breed any animal of the breed or class specification in the said notification or bring an animal of the breed or class specified in the notification. The owner of the animal shall be solemnly responsible for the action of such a furious animal, and he shall also be liable if such furious animal injuries any other human or animal. The owner of such furious animal shall inform in writing to the director about the existence of such furious animal in his possession. Within 60 days from the issuance of notification, owner shall sterilize and obtain certificate from confirming due to sterilization and director. The offender shall be punished with a simple imprisonment for a period which may extend to 3 months, but shall not be less than 15 days. Fine of rupees 50,000 and community service. Act provides for a simple imprisonment for a period of 1 month. Fine of rupees 50,000 and community service. Any person who injured in case of death, the legal representative of such deceased person may file a claim for compensation against the owner of any animal which he caused such injury or death. The decision of the competent authority may file an appeal to the Administrative Tribunal of Goa within 60 days from date of decision of the competent authority. The director shall maintain the register containing all the particulars of the owner and a furious animal in possession of such owners. Furious. Yes. Honorable Speaker, हांव पर्सनली एक सांगूं सोदतां, कायदो आसलो नाल्यार एक नोटिफिकेशन ऑर्डर हाडूंकूच जाय केन्ना आमचे ते डेंजरस फेरोशियस सुणे कुत्रे आसात तेन्ना, कित्याक फकत लोकांक घरांनी कोण विजिटर येयल्यार तांकां घास मारतात नाल्यार रस्त्यार वयता लोकांक घास मारतात. पूण आनी आमी कितले इन्सिडंट आयकले अशे की व्हडले व्हडले ब्रिडाचे सुणे आहात ते भुरग्यांक हें केलां, अटॅक केला आनी घास मारला, इतले घास मारला, डिसफिगर जाला, लोकांचे पासून प्रॉब्लेम जाला. म्हूण कायदो आसतना कायदो सामको बसोवंक जाय. कायद्याचें नांव कितें? एनिमल ब्रिडींग एंड डॉमेस्टिकेशन रेग्युलेशन एंड कॉम्पन्सेशन बील. सगळे वाचले तेन्ना म्हाका एक समरी येयली. हांव एक जोक करना पूण हांव एक सांगता कितें. म्हाका दिसलो कास्ट्रेशन लॉ म्हूण सुण्याचो कास्ट्रेशन करपाक. कास्ट्रेशन म्हणल्यार कितें? कपास करपाक. कपास कायदो कित्याक हांव म्हणटा, कपास केलो म्हणलें हांव नेणा सुणो कितकोन हें जातलो, जेंटल जातलो. दांत काळी जाता हांव जाणा, पूण कपास केलो जाल्यार कितको वयतलो तो, जेंटल जातलो आनी फ्युरियस जातलो. हे कायदो हाडलो तो. फर्स्ट मुगे एक ऑब्जेक्शन आसा. कित्याक? सेंट्रल कायदो आसा, केंद्रीय सरकाराचो कायदो आहा तो, तूं आतां गोंयच्या सरकाराचो कायदो हाडूंक सोदता. सेंट्रल गव्हर्मेंटाक प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट ऑफ एनिमल्स एक्ट आसा 1960. तेज अंडर नोटिफिकेशन इश्यू केल्ली. 25 सुणे ब्रिड्स डेंजरस म्हणलेले.
बेंगलोर हायकोर्टान ती ऑर्डर क्वॉश केली. मद्रासा अजून पेंडिंग आसा. बॉम्बे हायकोर्टान पावले तेन्ना सांगलां वी आर नॉट एनफोर्सिंग, वी विल टेक लिगल मेजर्स टू ब्रिंग अ प्रॉपर नोटिफिकेशन. म्हूण एक कायदो आसा तो पयलीं हांव दाखयता हें कितें तें. सेक्शन 2 A, breeding म्हणून आहा. Breeding means mating between two animals of either same or different breed to obtain offspring with desired traits. मागीर ferocious animal, domesticate, E. Domesticate means keeping or possessing an animal. F, ferocious animal means dangerous or violent animal which may pose a danger to humans and other animals. And sterilize, K, means a procedure which removes the capacity of the animal to reproduce. Same word as I used, which was castrating. आता section 3 and म्हणटा power to declare breed of animals to be ferocious animals. The government may, by notification published in the official gazette, declare any breed or class of animals to be ferocious animals. आता तू एक notification काढलो, खंयचें notification करपाक. Now, prohibition. Section 4 पुढे. No person after issuance of notification under Section 3 shall domesticate, breed or cause to breed any animal of the breed or class specified in the said notification issued under subsection 1 of section 3. Everything looks okay till now. I'll again come through it. Shall domesticate, breed or cause to breed. There is already a central law on this subject. I will point that out shortly. Now, I'm pointing this out. Mike, section 5. Duty and liability of owner. The owner of the animal which is declared to be a ferocious animal under section 3 shall be solely responsible for the actions of such ferocious animal, shall be liable if such ferocious animal injures any other human or animal. Ata, subsection 3. The owner of such ferocious animal shall, within 60 days from the issuance of the notification of section 3, sterilize or cause to sterilize such breed or class of animals, and the director upon application owner shall issue a certificate confirming the ferocious animal dual self. Or kaido, when you are trying to prevent an animal, a ferocious animal, I don't know whether any medical scientific कितें आहा जाल्यार तुमकां documentation sterilize केलें जाल्यार तो बरो जाता, मोव जाता, ओगा जाता. No. ताका तुम्ही ताका तुवें कापास करून स्टरिलायज करून ताका फोर्स आनी येतलो म्हणतो आनी एग्रेसिव्ह जातलो. Oi, this is not the solution to the problem. अरे एक्झाम्पल ना प्रोडक्शनाचे दुसरे जाले. तो जाणटो पासून हांव तेगे दांत आहात न्ही अजून घास मारतलो आनी ते कोणा तरी काळो तो तू घास मारपाक भोंवतो न्हू. ना what he is agreeing with us. No, he is agreeing with us. He is agreeing with us what we are saying. ना स्पीकर सर एकूच प्रश्न असो आहा की स्टरिलायझेशन म्हळ्यार एनिमल बर्थ कंट्रोल. राव let me finish. हे जाणा Vijay, let me finish. I'll finish. Now section 5, coming to section 5. The owner of the animal which is declared to be ferocious in section shall be solely responsible. Now subsection 2, the owner which has been notified shall within 3 days notify. Mullo to ek tek register kutolo to. Teka. Now come to section 6. Penalty. Ati mache carefully watch. Whoever domesticates, breeds or causes to breed any breed or class of animals in contravention of the provisions of any of the provisions of this act. So yeah, whoever domesticates, garandota, breeds, you're multiplying, or causes to breed, any breed, it's not in section 3 into bracket 1, any breed or class of animals in contravention of any of the provisions of the act. If tomorrow it is not one of your ferocious dogs,
But any breed, he shall be punished with imprisonment. Just 1 minute. Mr. Carlos, एक minute. So under Rule 16 cross 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. I have it. Duration of sitting of the House is extended by half an hour. Yes, continue. This is a penal provision. There is nothing like, we'll consider it. It is yes or it is no. It can't be in between. राव आता हांव पयलें म्हणटालो केंद्र सरकारान हाडला म्हण आय एम पासिंग ऑनरेबल स्पीकर this notification of the central government rules आसा एक मिनिस्टर वाली स्पीकर one for the chief minister, one for the minister and one for the honorable speaker. I'll give you also one. Navrata, I'll give you this one. You can pass that on. Minister, I copy dila. Get minister, I copy get. Honorable Speaker, आत्याम पड़े केंद्रीय सरकार ने 2017 एक रूल्स आले. This may be prevention for dog breeding and marketing rules. Here, short title and commencement first. Did you get it? Yeah. Prevention of cruelty to animals, dog breeding and marketing rules. Rules it is. These are notified rules. Yeah. I am giving you a copy of the Gazette. And here there is a complete system. How you must register a breeder, how that breeding can take place, how you can sell the dog. Everything is provided here. When the central law makes any provision for any law in a concurrent list, then it is the central law alone which prevails and the state law cannot, unless it receives the assent of the President of India. I will give this. Please look at this. Otherwise not. For these two only for Article 254 of the Constitution of India. state. Speaker sir. Wait, I'm coming. I know what you're going to say also. I'll answer that also. I'm anticipating. Next thing I will tell you. You're going to tell me this. Those are rules and this is an act. I know this. I will answer that also. I'll answer that also. Here, please look. If any provision of a law, see the word of a law, not enactment, of a law, made by a legislature of a state is repugnant to any provision of a law made by Parliament, which Parliament is competent to enact, or any provision of an existing law with respect to one of the matters. Which page? Article 254. 254. Yeah. If any provision of a law made by the legislature of a state is repugnant to any provision of a law made by Parliament, which Parliament is competent to enact, or to any provision of existing law, which with respect to one of the matters enumerated in concurrent list and subject to provision of clause 2, the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the legislature of the state, or as the case may be, the existing law shall prevail, and the law made by the legislature of the state shall, to the extent of the repugnancy, be void. Now, I'm going to answer that part also because I know there's something running in the mind. Please see this. Anjan, can you just...
Please see, law is law made by the state or the state legislatures or the government of India. 13. स्पीकर सर I'm not finished. उलयता आनी मागीर ते कितें जाय तें विचारूनी म्हाजें म्हणणें सरळ आसा ओके ही इज टॉकिंग अबाउट द एक्ट विथ द प्रिव्हेंशन ऑफ द I'm coming. Wait, I just 1 minute before you answer. Please look at this. Law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification. Everything is covered as law. So when the central law is already there in the field, there's no question of us bringing this law, which is going to override the central law. स्पीकर सर आमी जे म्हणटा पळय न्ही कंप्लिटली इट इज एन क्रुएलिटी ऑफ द एनिमल एक्ट 1960 हाज्या बद्दल एडवोकेट कार्लूस जे आसा पळय न्हू हे डिटेलान डिस्कस करता पण आत्तां आमी जो एक्ट पास करूंक सोदता पळय न्ही हो खंयसरूच कॉन्फ्लिक्ट विथ द सेंट्रल लॉ आनी क्रुएलिटी ऑफ द एनिमल एक्ट हाज्या बरोबर जायना हांव क्लियर आसा आनी त्या खातीर हांवें कंप्लिटली व्हेरीफाय करपाक लायिल्लें आसा आमकां हांव मुद्दामून म्हणजे नो डावट ही इज हॅविंग द थॉरो नॉलेज ऑफ द लॉ बट ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम ऑल्सो एट प्रेझेंट क्रुएलिटी ऑफ द एनिमल एक्ट इज अ कंप्लिटली डिफरंट आनी वॉट म्हणजे आमी जो आमचो एक्ट जो पास करपाक सोदता फॉर द हाज्या खातीर फॉर दीस गोवा एनिमल ब्रिडींग एंड द डॉमेस्टिकेशन रेग्युलेशन कॉम्पेन्सेशन इट इज कंप्लिटली डिफरंट आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमी हे रुल्स एंड रेग्युलेशन कंप्लिटली व्हेरीफाय करतले पर्टिक्युलरली 2 किंवा 2 किंवा 3 कॅटेगरीचे डॉग्स हे आयडेंटिफाय करतले आणि त्याच त्या लिस्टात घालतले आणि जे म्हटले कपास करतले कपास केल्या उपरांत त्याचे हार्मोन कमी जाता ते तितके वायलंट जायना ते वगी बसता मागीर No, I'm not finished. I'm not finished. Now, this is what happens. You interrupted me. मुझे खबर झालं. I'm showing you something else. I'm showing now. I don't know how my office did not give me. ब्रिडींग जावंक जायना म्हणून ह्यो बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसा वी हॅव व्हेरीफायड हो एक आमी एक्ट जो आसा पळय न्ही हो लक्षांत घेतला आनी सांगला खंयच्यो ब्रीड त्यो खंयच्यो ब्रीड राव ह्यो तेणी सेंट्रल एक्टाच्यो दिल्या अनेक एक दिता राव ऑनरेबल स्पीकर अनेक एक आसा रॉटवायलरच रॉटवायलर आणि पिटबुल रॉटवायलर आणि पिटबुल No. Not over. I'm going to show something else. I just passed this iPad of mine to you. 2023 केंद्र सरकारान अनेक एक नोटिफिकेशन रूल्स हाडल्या. Just 1 minute. One minute. मजा ती ब्रीड मुगोय आसा. ना स्पीकर सर प्राइम मिनिस्टर आता बाप जितान म्हणले एक ब्रीड पर्टिक्युलर ब्रीड सांगल्या प्राइम मिनिस्टराची मन की बात झाली तातूंत ताणी म्हणले की दोनूच ब्रीड अश्यो देशान आहा एक म्हणटा तो बुली कुत्ता म्हळ्यार इंडियन मॅस्टिफ आणि दुसरो तो अरे प्रधानमंत्र्याचे मन की बात घेऊन बस रोहन ताका आयकुनी ताणें आयकूंक ना हांव एक्झॅक्ट प्रधानमंत्र्यान म्हणला ते कोट करता हांव म्हणना तो डेंजरस न्ही म्हणून हांव म्हणटा की डेंजरस म्हणून हांवें पोचलाच तो डेंजरस म्हणून ते कांय न्ही तातूंत तो म्हणटा मुदोल हाव आनी बुली कुत्ता ह्यो दोन ब्रीड इंडियन ब्रीड्स ह्यो पोसच्यो आनी ह्यो आर्म्ड फोर्सिसान इंट्रोड्यूस करच्यो म्हणून CISF BSFान इंट्रोड्यूस करच्यो म्हणून नॉट ओन्ली बेल्जियन मेलिनोआ हे पसून घालचे म्हणून हे प्रधानमंत्र्याचे आहा तुम्ही जर प्रधानमंत्र्याचे वयर तुम्ही पावले जाल्यार बरें आहा ओके सांगू न्ही मरे तुमी स्पीकर सर माझे म्हणणे आसा हे आमी जे आसा पळय न्ही नोटिफाय करतले आमी हाजेर ऑब्जेक्शन्स मागयतले आणि बाकीचे ताज्या उपरांत आमी फायनल करतले म्हणून माझी रिक्वेस्ट आसा ओके लर्नेड एडवोकेट सांगता मुगे खबर झालं ना not finished. I'll just tell you something. Then you answer this. काढीत रावतले तुम्ही आम्ही सांगला पळय आम्ही केला इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक तुमकां खबर आसा please understand this. घास मारून कितल्या भुरगे म्हाका दिसता एक भुरगे एक्सपायर्ड सुद्धा जाले आमचो इंटरेस्ट तो आसा की ह्या ज्या विशयाचेर जर आसा जाल्यार आता डिव्हिजन केल्यार जाता काय हरकत No, it's not that. You listen to this. You listen to me. Let me finish. आमचे पळय Let me finish and then you नॉलेज speak. अबाउट द लॉ पण आम्ही त्या म्हणून आम्ही नोटिफाय करता आणि नोटिफाय करता No. It will go. फाईल करूनही ओके इन द सेंट्रल एक्ट सुद्धा
आमचे इंटेन्शन क्लियर आसा खंयच्याच म्हणजे कुत्रे असे हिंस प्रवृत्तीचे कुत्रे जे लोक सांबाळटात म्हणजे श्रीमंताची मौज आणि गरिबाचो मरण हे जावपाक नाका हो आमचो इंटेन्शन आसा त्या खातीर मिनिस्टरान जे हाडला आता ते बिचारूय बी लोक मागीर लास्ट सोडून घालता तो कुत्रो जो हिंस जालो काय ना तो सोडून घालता आणि तो चावात भोंवता आणि रेबीज हो असो डिजीज आसा रेबीज जाल्या उपरांत ताका वखदां ना Rabies has nothing to do with this. Nothing to do with this. रेबीज आणि संबंध ना. स्पीकर सर रेबीज आता रेबीजा खातीर घुसपायता म्हणून का मेल्या पळय न्ही रे गोंयान भुरगो कुत्रो चावून मेला धाकलो भुरगो त्याचे आमचे इंटेन्शन क्लियर आहा तुम्ही जर डिव्हिजन करता डिव्हिजन करा आमकां हे बिल पास करपाक जाय No, but one minute. क्लियर आसा आमकां बिल पास करपाक कोण भायर You just honorable chief minister, listen to this last. Then you pass whatever you want to do. We'll go for. Just listen to this last part. Now, there is one more rules which has come by the central government. That is called the Animal Birth Control Rules 2023. I don't know how your department is not aware of it. They are living in a fossil age. They are referring to Goa laws. Now 2017 I've showed you the law. I'm showing you 2023 law, where a complete chart is there, complete procedure is there. Our department has referred all the laws आणि त्या खातीर आमी म्हटलं आमी नोटिफाय करतले दोज हू वॉन्ट टू फायल रिगार्डिंग दीस त्यांच्यानी आपले सगळे बाकीचे फायल करचे बाय टेकिंग दॅट इनटू द कन्सिडरेशन देन आमी नोटिफिकेशन बाकीचे आमचे क्लियर करपाक जाय ती आमी रुल्सान सगळे घालता आनी करता तितून आमी खंयसरूच आमकां डावट ना बिकॉज सर टेक फॉर द पासिंग येस येस ऑनरेबल कलीग इतलो उलयला लोकांच्या मनान खंय तरी डावट येवपा नाका म्हणून हांव फक्त एक क्लॅरिफिकेशन काडटा ऑनरेबल सीएमा कडेन आनी ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन जी फुडी कुत्रे घेतरी जी ब्रीड जातरी तांकां घेवपाचें नांव हें बील हाडटा जे नोटिफाय करतले जे आसा ऑलरेडी एक्झिस्टींग आमचे कडेन आसा ताका नोटिफाय जे ते बरयला से अंडर सेक्शन 5 ते आमी कळोवपाक जाय आनी मागीर ताका स्टरलायज करपाक जाय फुडें आनी जावपाक जायना म्हणून एक क्लियर बिलान आसा न्ही हेजे वयर कितें आसा तेच तुका क्लॅरिफिकेशन मातशें करचें आतां इतले उलयतरी Sterilization is not giving effect of controlling them from, and this law will not stand in court. This law will not stand the test. स्पीकर सर सारखे सिंपल मुखेलमंत्री बाब हांगा तुवें कोण एकल्या मिनिस्टराक खातलो तो रावतलो घासमारो येता मग तुका तू कापू नका म्हणटात कुत्र्या अरे हांव काय बरोबर ते सिंपल सिंपल स्पीकर सर स्पीकर सर हो हे जे कुत्र्यांक आहा पळय न्ही तो स्टरलायज करू नका म्हणटा हांव ते म्हणा तुका दुसरे सांगता सिंपल ते यू आर सेइंग दॅट तो म्हणटा रे तो म्हणटा यू कंट्रोल द ब्रीडिंग कपास केला नाका लेस वायलंट जातलो अरे कपास वायलंट केला जातलो नाका तू कितको सांगता हाऊ कॅन यू माजी मुख्यमंत्री It's not a solution. स्पीकर सर बिल पास करचे ताका नाका डिव्हिजन करचे ना हांव डिव्हिजन मागता स्पीकर सर येस सीएम मागता डिव्हिजन करता हांव मागता सभागृहात सादर करता डिव्हिजन मागता डिव्हिजन मागता डिव्हिजन जाय डिव्हिजन मागता डिव्हिजन जाय डिव्हिजन स्पीकर सर डिव्हिजन जाय म्हाका पळया कोणाक कितें बिल पास करपाचें आहा ना हो ना हा आमदार म्हाका डिव्हिजन मागपाचें हक्क आसा डिव्हिजन जाय म्हाका डिव्हिजन जाय स्पीकर सर हय मागीर चापलो आता पळया स्पीकर सर आता कोण उबे रावता ना ते आता माग सर फॉर अगेन सर फॉर हा डिव्हिजन अरे तुझे रस्ते बस कोण आसा ते कोण ना उबो फिगर कोण आसा पळय अरे कोण ना उबो बिलाक फेवर आशिल्लो उबे रावप फेवर आशिल्लो उबे राव फेवर आशिल्लो उबे राव ना रे. इन फेवर Opposing. राव बरं 31 बरं बिलाक भुरग्या अपोज आशिल्लो उबे रावप बसा बसून हे भुरग्या मारले जाय पळय हे लबो पळय बसून येत अपोज असते उबे रावप कितले झाले 31 Oppose. Venzi. 1 2 3 4 5 6 6 by 6 आम्ही काल 31 बिला जी स्पीडिंग Yes. पास करतात माझे नेशनल पास